Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya selalu tunggu-tunggu teman-teman dari Ruang Cinta Al-Quran yang terutama juga mungkin yang akan menyusul teman-teman dari pengurus Ruang Cinta Al-Quran. Alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di Gacuan Gayeng Moco Al-Quran dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaat, yang senantiasa memberikan kita ilmu manfaat untuk berada istiqomah di agama Islam. Oke, sebelum kita mulai gacauan hari ini, marilah kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah agar diberikan keberkahan, diberikan kebermanfaatan, serta diberikan semangat untuk senantiasa membumikan Al-Quran. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wal walidayya amin. Baik, alhamdulillah untuk bacaan surat Al-Fatihah sudah kita baca semua. Untuk selanjutnya ini langsung saja kita lanjut ke juz 3 surat Al-Baqarah ayat 253 ya. Iya. Ayat semuanya. 253. Ya, oke. Untuk suratnya yang dibacakan nanti bisa 1 ruku atau 2 ruku gitu ya. Monggo nanti bisa diselesaikan 2 ruku atau maksimal untuk minimalnya 1 ruku. Jadi kalau gitu untuk yang pertama Mbak Dian, monggo silakan bisa dibaca mulai ayat 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus walau sya'allahu tatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'at humul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafaru walau sya'allahu tatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid.
Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad Ikroha. tabayyana Roknya tabayy agak panjang sedikit. Ikroha. la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Baik, sudah Mbak? Sudah. Baik, kalau gitu tak lanjut dulu ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت
قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال ألم أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بسم الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لم يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ما أنفقوا منا ولا أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق Allahul Azim. Baik, untuk selanjutnya Pak Catur, monggo ayat 267.
Assalamualaikum Mbak Yuni, selamat datang. Mbak Sri Wahyuni. Jelas, Pak, ya? Gimana Pak? Anggarannya udah jelas, Pak. Jelas Pak. Alhamdulillah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi'akhidhihi illa tu'midu fihi wa'lamu annahu ghaniyyun hamid. Asyaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Wallahu wasi'un alim. Wasi'un agak panjang Pak. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Tadi yukta. Al-hikmata faqad utiya khairan. Sebelumnya lagi Pak. Wa may yu'tal hikmata. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadri fa inna Allaha ya'lamu. Nadrin fa inna allaha Nadrin fa inna Allaha ya'lamu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. In tubdu sadaqati fa i'imma hiya
Fani'immahi. Kalau Fa- Fani'immahi. dilanjut dari Ya. fani'imma lagi. Fani'immahiya wa in Fanimma. Fanimma. agak Fanim. Fanimmahi wa in. hiya wa in Fa. Fanimmahi in. hiya wa in Hiya wa in tukhfuha wa tuhal fuqara fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin khairin min min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'un La yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum La yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allah bihi alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Pak Catur. Masalah, Mbak. Selanjutnya Bu Fitri. Iya, Mbak. Bu Fitri, monggo. Bentar. Agak Ayat 274. 274 ya. Iya. Oh iya nih. Sudah jelas suara saya ya, Mbak ya? Jelas, Bu.
jelas sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا
فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. نعم. أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Langsung ya ini Mas. Iya, lanjut Bu Fitri. Oh iya, itu kurang satu. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Putri. Oke, selanjutnya ada Mbak Yuni ya ini ya. Silakan dilanjut Mbak Sri Wahyuni hari ini bisa ikut membaca. Halo Mbak. Halo. Ya. Siapa lagi Mbak? Mbak Yuni, Mbak Sri Wahyuni. Oh. Imran lagi ya? Surat Al-Baqarah ayat 285. Hah? Oh, belum Imran lagi. 285. Terakhir, Mbak. Iya. Al-Qur'annya juz atau maksudnya per juz apa? Namanya per juz. Oh. Ini juz 3. Juz 3. Oh ya. Juz 3 surat Al-Baqarah ayat 285. Amanah Rasul itu. Ya, Mbak? Iya, betul. Oh iya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih. Mbak, maaf, itu ayatnya 284, Mbak. Tapi 285 itu amanah rasulu. Belum. Betul. Lewat. Oh, tadi kelompat harusnya 284 iya. dulu. Oh ya, Oh, maaf. Ya. Kelewatan. 284. Iya. lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bi jadi fi anfusikum bihillahu fayaqfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u. Kalau Wow, berarti domahnya tidak dibaca ya? ala Yasha. kulli syai. Apa, Mbak? Yang kalau misalkan dibaca waqaf atau berhenti, Mama? domahnya Apa? tidak Nggak dibaca. jelas. Nanti pas baca mai yasha itu u-nya tidak dibaca. Mai yasha gitu saja. Wa yu'adzibu man yasha. Itu, Mbak. Ya. Wallahu ala wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mana lagi? Mir rabbih. Jadi ulangnya di mana lagi, Mbak? Rabbihi wal mu'minun. Mulai dari awal lagi aja sekalian. Mir rabbih dari sana ya. Tadi belum Mir rabbihi wal mu'minun. Oh, berarti di sini bentinya wal mu'minunnya ya. ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Qulun amana billahi wa malaikatihi. Apa, Pak? Kullun dibaca. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Enggak jelas. Ikatihi. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan
إلا وسعها لها ما كسبت ما tadi وعليها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا itu di Rabbana innasina, tidak di tasdid. Innasina. Rabbana la tu'akhidna inna sinna au akhtana. Masih nyambung, Mbak. Innasina. Apa, Mbak? Innasina. Yeah. Rabbana la tu'akhidna inna sinna au akhtana. Itu, Mbak. Oke, nanti di lagi. Lanjut aja dulu. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Taqata. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Mbak Sri Wahyuni. Ini sudah di ujung surat Al-Baqarah ya. Ini ada Mas Rizky yang baru gabung ini. Assalamualaikum Mas Rizky. Standby enggak ya ini? Waalaikumsalam, Mbak. Lagi di perjalanan? Enggak, mau makan. Oh. Sama dibarin. Oh, perjalanan makan. Iya, betul makan. Oke, dilanjut dulu nih. Oke, siap. Oke, kalau gitu dilanjut, kita kembali ke putaran kedua ya. Putaran kedua ini. Ini Mbak Dian yang pertama. Kita ke surat selanjutnya. Surat Al-Imran ayat 1. Monggo Mbak Dian dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina aydihi wa anzalat Yadaihi. taurat Iya. yadaihi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun dzuntiqam innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul kitaba minhu ayatum Mbak, muhkamatun hunna tadi kayaknya lanjut. ayatum Tadi huwal azizul hakim. Iya, sudah. huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' la ilaha illa huwal azizul hakim huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Mbak Dian. Oke, selanjutnya saya dulu ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد
قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Subhanallahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya Pak Catur, monggo. Oh, masih kurang sedikit lagi ya saya. Okay. Sebentar Pak, saya saya tambah lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا إننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Subhanallah. Baik, Pak Catur bisa dilanjut ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan
minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nashirin. Alam tara ilal ladina utu nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim kanu yaftarun. Dinihim ma-nya belum, Mbak. Fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Qulillah malikal mulk Qulillahumma malikal Qulillahum Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tu'izzu man tasa'u wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul laili fin nahari wa tulijun nahara fil laili
Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab. La yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ilallahil masyir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' Dilanjut. tawaddu Min su'in tawaddu. amilat min su'i tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wallahu ra'ufu bil ibad. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Pak Catur. Sami-sami. Di ayat 31 sekarang dilanjut Bu Fitri, monggo. Ya, Mbak. Ayat 31 ya. Iya. Maaf ini tadi nyari mic. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
قل أطيعوا الله والرسول وإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام
وقد بلغني الكبر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Sudah ya, Mbak? Sadaqallahul Azim. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ini kayaknya Mbak Sri Wahyuni ya, sedang disibukkan sesuatu. Kalau gitu, ini kita mulai lagi nggih untuk putaran selanjutnya, putaran ketiga. Dimulai lagi dari Mbak Dian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha طفاكِ وطهرتِ واصطفاكِ على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم Ismuhul. Iya, ismuhul. Iya. Iya. Jadi bacanya asmuhu tadi, Mbak. Yang mana sih? Al-Masih Isa bin Ya, sebelum Maryam fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. sebelum Ya. Al-Masihu tadi. Sebelum Al-Masihu. Ayyuhum. Yang mana sih? Iya. Dilanjut aja dulu, nggak apa-apa, Mbak. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في
mahdi wa kahlau wa minas solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa'anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Sudah, Mbak. Innallah Kelewat. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Sudah, Mbak. Shadaqallahul azim. Kok nggak ada rukuknya ya? Iya, tadi kelewatan 2 ayat soalnya yang rukuknya. Di saya nggak ada, mungkin nggak terbaca. Sebentar. Apa saya ya? Oh, belum, Mbak. Iya, benar. Belum. Kurang. Sebentar Kak lanjutkan. Iya, dilanjut aja. Yang salah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Oke. Baik, terima kasih Mbak Dian. Mohon maaf tadi salahnya. Sama-sama. Iya, nggak apa-apa Mbak Nini. Iya. Kayaknya sudah karena faktor waktu. Oke, Mbak Sri Wahyuni ini kayaknya sudah gabung. Monggo bisa dilanjut. Silakan. Assalamualaikum Mbak Sri Wahyuni.
Standby enggak ya ini? Iya, sepertinya belum standby ya. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu. Surat Al-Imran ayat 55. Udah, Mbak. Ya, baru aja mulai. Suaranya susah tadi. Oh, Lagi cari-cari. oh, lagi nyari mic tadi. Mana ya suaranya tadi terapa? Disuka. Al-Imran ayat 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا من الذين كفروا وجعيل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فأحكم بينكم Pendek semua. Fa'ahkumu bainakum. Fima kuntum fihi takhtalifun fa'immal ladzina fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum azaban syadida fit dunya wal akhirah
وما لهم وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأولئك فأوفيهم fayuwaffihim فيوفيهم أجورهم ujurahum والله apa Mbak? ujurahum أجورهم والله لا يحب والله لا يحب الظالمين ذلك ذلك نتلو ذلك نتلوه عليك من الآيات والذي wadzikril أستغفر والذكر langsung الحكيم dimasukkan diidghamkan wadzikril والذكر الحكيم Inna masala Isa Isa indallahi kama salin Adam kamathali Adam kama salin Adam dia kasroh tanpa kasroten, kasroh saja. Kamathali Adam kama sali Adam ini kan pendek Mas. Kamathali Adam kama sali Adam khalaqahum min turabin summa khalaqahu khalaqahum min turabin summa haknya tidak dimasukkan mimnya, disendirikan Mbak. Khalaqahu min oh iya iya qalaqahu min turabin summa khala khalalahu qala lahu summa qala lahu fayakunu kun fayakun summa qala lahu qala lahu summa qala lahu kun fayakun al-haqqu mir rabbika al-haqqu mir rabbika fala takun minal mumtarin. Udah Mbak? Sadaqallahul azim. Mari
kurang 3 ayat lagi nih, Mbak. Oh, tambah lagi, Mbak. Iya. Paman paman haja paman hajata fihi mim ba'di maja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana. Nanya agak panjang. Wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasun Ya. Qasasul haqqu wa ma min ilahi illal Ilahin illallah. apa, Mbak? Ilahin illallah. Wa mana tadi ya? Wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Begitu, Mbak? Ya. Sadaqallah. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Devi. Oke. Ayat 63 tadi sudah sampai 63 ya? Iya, 62, Mbak. Oh, kurang 1 ayat. Tapi nggak apa-apa. Oh. Kurang 1 ayat. Oke. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Saya lanjut ya. Ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. Allahul Amin. Baik, untuk selanjutnya ini Pak Catur ya? Monggo Pak Catur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wa furu akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum Kul innal huda hudallah ayyuta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum inda rabbikum Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim Wasi'un wallahu
واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا تؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلقون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين 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 بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Pak Gatur. Oke, yang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya monggo Mbak Fitri bisa dihapuskan. Halo Bu. Assalamualaikum. Ya, Mbak. Oh, maaf. Saya kira sudah aktif moodnya. Waalaikumsalam. Dari ayat berapa Mbak tadi Mbak? 81. Ya. Iya, sekalian sampai selesai. Ya, hapuskan ya. Iya. Ya, sebentar. Oh iya nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhatkum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh وله أسلم من في السماوات والأرض طولا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما
أنزل علينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juz 3 sudah selesai di pukul 21:43. Luar biasa. Ini ada Mbak Dian, ada Pak Catur, ada Mbak Yuni, ada Mbak Fitri yang membaca untuk hari ini, dan untuk yang menyimak ada Mas Rizky dan Mbak Lulu. Semoga nanti di lain kesempatan bisa bergabung kembali semuanya. Alhamdulillah untuk hari ini kita cukupkan dulu kajian pada hari ini. Dari Mas Rizky mungkin ada yang ingin disampaikan sebelumnya.
Sepertinya sudah di tempat yang lain ya. Baik, kalau begitu. Mas Rizky. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah saya sudah tersendat. Saya langsung ngeloni anak ini, tapi enggak apa-apa, saya bisa menyimak, alhamdulillah. Dapat barokahnya teman-teman sahabat-sahabat yang membaca Al-Quran. Terima kasih, ini kayaknya hari ini 3 putaran ya Mbak Nini ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Saya perhatikan semangatnya luar biasa. Belum ada yang ngantuk ini sepertinya. Mungkin masih 1 juz lagi. Luar biasa, mantap. Oke, saya mungkin mengucapkan terima kasih dan memberikan semangat kepada sahabat-sahabat sekalian tetap istiqomah di ruang cinta Al-Quran. Itu aja mungkin Mbak Nini. Sehat selalu nggih semuanya. Oke. Makasih. Maaf, ini suara salah gitu. Iya, ini kok Mantul. mantul. Ya, suaranya ya. Gitu. Cek. Cek. Iya, ini speaker saya. Jadi tempat Mas Rizky. Ini tempatnya Mas Rizky bukan ya? Maaf. Oh, bukan. Iya ya. Halo. Ah, ya Dadang kan. Oh iya. Oh, sudah. Sudah. Sudah hilang mantulnya. Iya. Mantulnya sudah hilang. Sudah hilang. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky untuk yang disampaikan. Semoga seperti yang disampaikan tadi, supaya kita tetap semangat dan istiqomah untuk menjalankan dan juga untuk terus belajar ya, untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Begitu pula saya, apabila ada yang perlu diperbaiki, mohon untuk dikoreksi, kita saling ingatkan ya. Semoga nantinya akan menjadi lebih baik. Untuk hari ini, terima kasih. Sekali lagi saya sampaikan, semoga bacaan Al-Quran kita bermanfaat, barokah, memberikan kita syafaat hingga nanti di hari akhir. Dan sampai jumpa, insya Allah nanti dalam lindungan Allah yang luar biasa, bisa bertemu juga di jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup hari dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nini. Terima kasih semuanya. Oke, sama-sama Pak Catur, Mbak Yuni, Mbak Fitri, Mbak Nunu. Sebelum turun ya semua. Oke, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.